Dobar dan, ja sam Nikola, a ovo je Pirate Art. Pirate Art je startup projekat koji se bavi konstrukcijom, dizajnom i proizvodnjom estetskih obloga namenjenih osobama s invaliditetom. Začetnik ovog projekta je moj kolega s fakulteta i veliki prijatelj Arsen Arsenović. Arsen je nakon saobraćajne nesreće samo 19 godina izgubio desnu nogu i tada je počeo koristiti protetičko pomagalo, odnosno protezu. Arsena invaliditet nije sprečavao da ostvari svoje životne ambicije. Arsen je uspešni parakajakaš, osvajač svetskog kupa u Beogradu i još mnogo vojnih sportskih priznanja. Ali kod Arsenu je uvek smetala jedna stvar. Smetao mu izgled njegove proteze. I odlučio se za kupovinu jedne ovakve estetske obloge. Na našim prostorima niko ne izrađuje slične obloge, a u inostranstvu su cene astronomski visoke. Zato je Arsen odlučio da napravi svoju oblogu. Uložio je vreme, trud, prolazio bezbroj YouTube tutoriala, učio tehničko crtanje, učio 3D štampi i tada je nastao Ironman. Prva estetska obloga u potpunosti napravljena u Srbiji. Arsen je Ironman napravio za svoje lične potrebe. Ali tu se javila ideja za pokretanjem startupa i kako bi ovakve i slične obloge učinili dostupnim osoba s invaliditetom sa naših prostora kojima su potrebne. Zašto smo napravili ovu oblogu? Važan aspekt ove obloge je izražavanje sopstvenog stila. Svaka obloga je 100% jedinstvena i pravi se po željama i potrebama kupaca. I zaključili smo da ovakve estetske obloge pozitivno utiču na socijalnu integraciju osoba s invaliditetom. Target grupa u Srbiji je velika. Imamo oko 12.000 korisnika proteza koji su naši potencijalni kupci. Ameriku vidimo kao potencijalno tržište sa oko 2 miliona potencijalnih korisnika, a u svijetu taj broj prelazi više desetina miliona. Koja je naša prednost u odnosu na konkurenciju? Mi pravimo 100% unikatne modele, što znači da od početka do kraja obloga je 100% po merama i željama kupaca. I što je najvažnije, jeftiniji smo u odnosu na konkurenciju u svijetu. Sam proces konstruisanja počinje tako što se uzimaju mere proteze korisnika i na osnovu toga se prave nacrt obloge. Sam naručilac sugeriše kakav dizajn i kolori želi i to se prebacuje u tehnički program i dobija se crtež. Zatim slijedi proces štampanja. Mi ovakve obloge pravimo putem tehnologije 3D štampe. Za sada koristimo 2 štampača, jedan je u našem vlasništvu, jedan koristimo u okviru Naučno-tehnološkog parka u Beogradu. Pirate Art Team. Pirate Art Team postoji više od godinu dana. Za to vrijeme samo smo Arsen i ja u stalnoj postavci. Za ovih godinu dana osvojili smo takmičenje za najbolju startup ideju u 4. mjestu u Beogradu i Social Impact Award. Ova takmičenja su nam bila veliki vetar u leđa da napredujemo i razvijamo svoj proizvod i omogućili su novčana sredstva kako bismo to i postigli. Planovi za budućnost su da se proširimo na teritoriju Srbije, da se plasiramo na inostrano tržište, da nabavimo dovoljno opreme kako bismo mogli da pospešimo proizvodnju, izradimo novi sajt i aplikaciju zbog uzimanja mjera i naručivanja. Hvala na pažnji.